need them, and convoys of trucks taking coffins to cemeteries. So what is life like in an extended lockdown that's meant to stop all of that? And are there any lessons that we can learn here in Australia? Asem kese abawi ase abako semu no hwe ho yie na wonfa mu anhwere won kwa coronavirus ho asem a ye kan asa agudi no e wo ho is real wo ho bai asem kese na besha da sama konne kadiye ye bodi nya fadi ye bro coronavirus say you wodi yashini passe senchanchama yere tem sepebereja atuwa ye hano gana fwe entiti ye kokobwa mpanifu oni ya pomudin chere manediso enya wuhu waje mane nkofere dom na saa ya die tumikuma bayifo mpo ohoro wonsa faseme na ye campaign dudu obetumi dakurubi ya hand sanitizer behu ebebo wawo fafifa wonsa hu abere nyina baby before fam wano ne wo hwene obere wo kofere ni padom no found sankaka when ni tituru obera when na montene so no kwenya obi enya wode bepane hu enya wona dwadie mu kra sa woni obi anche wapomudin no chena behia no ne no wachane yade no ahubambo akade ho hia protective items ne hia say ai ibia na hodi otira ye adodo wo nsem ebere bonimu sakoba sa chempura fache uwosika tobi mahiafo okwase ya na sey de million wonyine wuma e ka wo awona wo besie won ekwanantinanti hunu biae bibie hia wo aminu yesedem se wuhu obi na etwese wo chi ya no apa wani ye chichire no na ko ba biwae ene yere ni hina wiye no ya di valentine ya wiye ka quarantine oduma nkumo badi nyame gusu kasa chire wiase hina biye nya so coronavirus yariwai na wahwe wonkwa womu coronavirus nyawe bekuwa oh by says yana wamu. This deadly coronavirus is real. Be careful it doesn't sweep you away out of negligence. Hwe ho so ye wonso chenka boy na je ofoforo bi nkwa. May the Lord keep us all. Afei se